kan video lo thlir tu te chibai ule assembly house sa budget si chona soi lok sa angkhan voin march sin som pasari hian ar Lammual siam dan tur kha tu tho puin an check tan ta chuta kan home minister le UDNPA minister nambak poke sabdanga thu soite le kan chief minister pulal do ma thu soite po kan ngai thladona kan rek dona ti khasheta ila ti chuan chumi zoa chuan Lammual an siam dan tur an chei dan tur kha video kan da tel bok doni tura chuan kan home minister thu soite bul han chan hal phutila thange Chairman Pulal Mal Sama Pitsuo, Commissioner Secretary UDNPA Kualian Laldoma, Honorable Chief Minister, then kan Speaker, le Deputy Speaker te, Minister Zaum Takte, le Leader of Opposition Zaum Takte. MLA Chian Tele kan Valupa Council te and Mel Kap Muin Kashia in Hun Sermang to Reverend Lalbiak Liana President CCM te in MUP Shwai to te Central OM Shwai to te MHEP Shwai to te in Part Shang Shwai to te official poimo tak te le sombik local zong te media thopui te in zavain he hun bi katan lom na chibai kabuk chewani tukina hian mason na project pakhat kan hongdona ni satlia lova Mizoram in hun van nei thak tak atona wangin apetu pathian he na lom thu kan soi ania hunin mal somna ken tel na te chu thop tura ku thak bul tan na ania hi hun local zel tur atan thang thar ten an loron sui ngei tur ania wangin hetianga ursun takahanon hi kan ho tu ten an rel ania alomom tak zet ane mihring ril ruwa hian ram hi ahlue ema fit khat tringu po in so in patlingin chem sen te kan lectrin ani chuti lain hekter som pasari ngut mai helaya mi puiten mun lailia ram kan han nei thar hi alomom maya aram kan nei hi alom ani satlia lova hemi nei tura mizo mi puiteril ru lo in buat sai na satak alo hlotling ta hi alom tak zet ane kan chief minister in sai fo thin angin hetiaram kan han nei tamai mi pui kuta sam rifle ram an lut tamai hi pathian ne na kan trong try chan na ani ti mai lo chu soi thiam har mane kum som nga lai kalta Mizoram in UT kan nei lima in than masak beratang khan political party zong ten aizol khopui lai lia tanga sam rifle son chu hi manifesto an lo nei de uveka tin sarkar dinga piang in theitop chwein sam rifle son chua dan tur he an lo be thina thunei tu de nen an lo nor thina chu wangin sarkar ding to zong te tu ma banglaven theitop chua he hun kan thlen theina tura thatho tu te ngai tu na seng tu te an ni veka an vain lom thu ril tur an ni veka wena hian wena sarkar na chal tu te hian chu hun chon lo tong rem chang ta hlau ani alom mani chu wangin kan zavain
เฮบุงทาร์ฮีกันหลอมตางนินกันเสียมิเจ้ามีปุยเตตันเฮบุงทาร์ฮีลุงรัวนะบุงทาร์เหล่านี้เสละตุกินาเฮหุ่นมังตุเตฮีกันวันในเสียกันเรศวกทาร์เซลเงยยังเล็กกะโลเมก็ติชินครับผู้สาวบัตรสวยนี่งั้นที่งี้อารมณ์ดินเวกร์เลยงั้นที่อารมณ์สวยเวกร์เลยติดโลติตกที่ปะเวทนี่ที่เฮียนสวยตายแล้วผู้สาวไปฮี UDNP Urban Development and Poverty Alleviation Department จังทุมินิสตาร์นี่เสียชวนไอ้จอลคุปุยชุงเอ็นคอลตูตัวเตปหันดีตายละกันสวยๆเราฟังชุดที่ที่นี่วางชวนตรงคำนี้ก็ทันนี่ที่ก็ชูจูลเวรงพวกpolitical party นั่นมันจังให้รูดนั่นแหละหันดีนะลำพังไอ้มาชวนเฮต้ามินิสเตอร์นี่นะโซนจังอินมาจังทุมินิสเตอร์นี่นะโซนจังตรงคำรอนในเวชชิมพวกทวีนี่Kan kuasa UDNP Minister Jom tak boleh sambung semalam tu se. Dengan Jom kan kuasa kan Chief Minister Jom tak boleh doa sesuatu ini rasanya pun. Ron soi tese, tinggal ron soi kan mai jangan Chief Minister hian. Oleh Pu Chairman, le kan Guest of Honor UDNP Minister te. Kan speaker le deputy speaker te kan minister te kan opposition leader te le kan MLA te tin party lama kan try to te kan hunser min man sak tu ubia ka te le sombig local com te abig takin advisory committee ka member pui te in zavayin chibay kabuk chawa advisory committee hian hu uplo pone manglova mi pui zong song mizoram mi pui zong song ai o kanin tingam ani political party zong song ahuama ko kan try to te huama NGO kan hanti trim ba ka hian stakeholder kani po kan lo tel veduที่เขาข้ากันเตลเวกอันนี้ก็ใช่ไหมส่วนรถในการหันดงเนมขบะไงนานในชายที่ตักอันตั้มขบมายาส่วนกันนั้นสวยคอมาไว้ด้วยโลกันชัวว่าอัตบาจนตัวนักการหูตากด่านอังคารรวมมันนักการเสียมตานี่ไอ้ที่सरकार रुआ मन न पो अनि चुang लवा mi pui ai o kal khom te ruwa man na ni kha khati danglam athiang to lova tin rod na dang lo lu ren ngai sak to lo tur tini rod na dang lo lu kha kan ngai sak don to lo le kha po lo lu seng committee agenda phol to lo tur tini tok mai ni ti danglam the ni to lo pakhat kan ti dang lam chuanin a ngong zela chu tiang chuan wangin kan final to ti kha hre ilang problem pakhat kan la nei chu mandir son chungchang ani son kan tumna mun alorem chang lova a prime minister te home minister te thlengin he thil hi kan buai puya chuwang chuan kan tong China hre ilangin ason na tu rem chang pathian ne na kan dil le top meng chu khulai alai liber laya aom reng khu chu fu don lova tin chunga an thil ser lai tak mai khu mandir danga son thiang lo ania ama pual mandir poka lo chuan da son thiang mi lo alo ni boxia tiang chu thilom dan ania thian in rem min ra sak le mai tur angai ila tin aizo square kan ti lai si ra khan bung kon saron atang lo chho na sir helam sam rifle Lammual kan ti chin lampang kong sira omso mimal le pol ho teram ania chu
kan advisory committee mingin kan ngen do na palai kan tir do na abig takin kan advisory committee raw po kan NGO coordination te kha palai turin lot lom ngai le ula kan dua emi acquisition pa ngai anga kan ti don chuan soitura tam do na in negotiate kan dua ni ramtan ani a aizol kapuitan ani kan tu le fa de tan ani ti hrenga ani po phal taka loin honga harsan namin siam lo turin kan be sei don ta chuan ruat big te po kan ron nei don so chung chuanin an in le lo an tap sak zola kan khongai na in deal anga harsan na kan to lo kan be sei ani chunga chuan tin kumza samthum elai hi mi pui che taka aizo khapui chung kanom namin siam saktu ania kumza samthum nuwa tian mi pui tan hon alone ta reif le mai tuna ro chuan hunin thiam min chan tira chu hun tong tu te kan ni hi kan van nei khoppa kan zawai hianin history a kan chuang to dona nau pang te tan mun nuam tual chaina ani dona nula tlangwal tan ani dona pawalai nuwalai tan pitar putar tan po elai muni ha cholna ani don ani tahan kan tlajep lakonga tuna zo khusang Assam Rifle kan chun chua na mun po so eng tika mohi chuanin kanla eng helle don kan mittimim tu kan mittikham tu hi chuan ni le don aizol khothlir lai mun ram lai ta kan chon phe mo ti ngai dan hi kan puthun hi chelom le don eng tikne mo chuan chumi ni wang chuan hunina ala hril tur te pon eng chuti huna chuan ke ni te tak po hi khovela chuan kanom to kharlo wanga chuti huna chuanin kan tu kan fati hian in an ron ngai to vele tur te po ngai ta ila tinin fiammi le excel la du te tan po ani dona kwalzin te tan po elai hi aizol ti moi tu tiro pui tu ani dona alai li lai takabun moi tak mai kan han nei tur hi alom tak mewa video kan huang khan atakram sen thuai thoi sen kan du le maya ti chuan voina tang hianin akong pui lai zau na kha tran an ni phot don ti chuan ata tolin sumte po kan nei sa khang mozat ania akror tel hi chu kum khadain kror tam hi kan mangman mi alovania ati tak tak thelo hun hi du rei ve tlat maya chu tiang chuan ya wangin athayang to ka chaka ti kan han tumanga ato bera chuan a nodal department union pa minister le tho puite an ha fal big le ani an la ha fal chauzel dona an chunga lom thu kan soya te to pa atop thenga phur taka thok zui turin kan som duwa tin an atam zok le lian zok chu pwd kuta alu don wangin pwd ho tu te po te top chua that taka nal taka kan chua theina turin tangtlang ila emi na thok tu te mi frang kan lo omani point ei hi sum siam na le nei na le khatiang lam ru polawa ru thiang lim taka mi pui kan rong kan bola mi pui tan mun nuam kan siam ni kan ram te om dan kan ria hetian mun hi aizol khopuya ngat phei chuanin adang om mia to lo ania wangin ru thiang lim tak ne na atop thenga chutiang ru pu chunga len chuak turin kutlap tu zong kan som bok ani wain hi hun lomom tak mai ani kan ram history local zel tura kan thalak tu kina kan thalak te hi kan tu le fa te nan la thliam don ani waina kha zai pol nuna nal tak te kha hawi ngo pakhat chawin nei hun te la thleng don ani ta chuanin kapi te chu lo tel ve reng mai an la ti don chawni chu tiam hon chuan kan van nei ka tia pathian chunga lom thu ka soi bok ani lo me
อะไรก็ติชินค่ะLammual กุดลักบุลจันนากัน Chief Minister เลยกัน Home Minister UDNP จังตุ Minister ผู้สับดังอาเตทุสวยกันลงกันเคลียร์เฮาเทเตนี่อาหารเรียกตัวเอ็มปอมลว่าเนี่ยมิโซฮีตีนวมดุไม่กันนี่กันคริสเตียนนั่นเองปนเราอินเรมาจุมเปียละมาชวนเกมานี้มิโซน่าชิมพอฮีเราชาค่ะรำดิลเละตัวเตและมีมันรำเตโปค่ะกัน Chief Minister สวยงานเฮรำบักฮีไอโซละมุนนวมมุนชากันในเราว่าพัลตะกาเลนห้องตุลขานินเราเงินเวตาเชวิลาชายนรินออกมาเองติกนี่มาชวนนินอันละตีอินคาริโรมาชวนเฮลามัวลเจชัดนาตานาเสียมชัดนาตานามิงตุมตูเตมาทิลเบกเปตูเตมุนมาเองเราหลานตูเตฮิชูค่อยมัวซีระเฮียนินอันมิงเตโปฮีกรานายเตโปลุงพุนเตโปซิมิลาเกริลาตาชวนเชื่อแดงตูรินชวงตุรปนติไทยละชาเวียวินรินอมนิติข้างไงดานกันเราจะเบียงตัวนั้นตาจงกติส่งฮารุนิเลพอดเซผู้ chairman และกัน chief minister จะอมตักin UDNPA minister จะอมตัก speaker และ deputy speaker จะอมตักเต minister จะอมตักเต MLA จะอมตักเตบ้ากะไว้นากันสมบิกกันควาลจะอมตักเตสายนินจะว่าอินจิบายกับบุกเจ้าเฮไว้นากันหันฮอนไอโซลขบุยเจชัดนะลุงภูมิกันภูมินาตูระเฮลายกันทีร์ตูระฮีลามัวลกันติไม่ตัวนักกันอมนั่นเลยอัจฉเวลมุนฮีอันนี้จินกันเจเมนี่นะสวยตากังคานเฮลายมุนเจชัดอันนี้นาตูระตานเฮียนมาสเตอร์แพลนเสียมอันนี้จุมีเสียมนักของอาชวนอามาสเบรินกัน Chief Minister จะอมตักไก่ช่วยนั่นว่า Advisory Committee ดินอันนี้จู Advisory Committee ชวนริลรูเล่ไงตัวนะอาจารย์เถียงเบรเซงินตินมีปุยไอโอกิลตินนัตรังดับข้อมิน inclusive ตะกะไงตัวนะเซนนี่เทนตูริน consultation ปุยหมดตักในอันนี้จู Advisory Committee ไก่ช่วยนั่นว่าจวนจู Master Plan จูชัวลมุมอารมณ์นี้ตาChairman Chief Minister จะอมตักไก่ช่วยนั่นว่า UDNPA Minister Vice Chairman ni in Line Department ni china introduction kan han pek tak te Line Department sang kan IO tele klom ngai pol roi tu sang tele political party zong IO te antel ani tin chu min huaya chuan Joint Steering Committee ni chana kan sui tak ang khan din ani bok ani next he Lammual cheichat tur area hi Lammual kan ti mai playground le achevel baka tuna kan natlang he quarter guard hill complex kan ti te tin kan kom thlang lama khulai kan thlang lama khwan school area oma chungte baka chuan zodin bula kong pani in akar che war memorial le mandir area te ani he hi avain 17 hectares zaw ani chu kan master plan rua man nan hoya hian structure kan ti mai building te tin mamo sang awanga emo siam tur kan ti build up area hi 6.69 hectares ni in chu 39.33% ani jiran chumi ba ka chuan green area thil dang build up omlo structure omlo public tana again green space kan ni natur akha green area ka 10.31 hectares ani chu 60.67% ani chu chuan kan khopui alo shin mi pui te ta na len vel natur kan hoi thoven natur hun nuam theng thonwam kan nei theina kha angai poimo hle ti te po alantir o me hi atlang pui thu in master plan chunga kan project proposal han neite ani tikhian hi bird's eye view chunglama tanga alandan ani hetrang hian kan thethiam thei nualin arin oma
a fi avak lowa helai a sir ber hi helapang hi a marlam ani a so lampang aso hi helai a hen BCM charge tuna saron veng ko ran mun hi a oma hi bypass road in nakina kan la soi chiang nga bypass road ina atan tlang tur hi relocation tura proposal ani a ichon helai hian aizo square tur a oma police outpost tin 33 GIS KV substation athanga khwana oma tichon vanapa hall lai a hian apol alian ber hi ani a chumi bula chuan chumi ina kentel public space le park a omboka abula two wheeler parking a omanga tichuan helai a hian hei kongkar che laya mandir le war memorial area kan ti a hian public park a om don boka tichuan achung tlanga hian PHE reservoir omanga tichuan Lammual nilai chu kan ria a tichuan a thlang dewa khian viewpoint khothlir na tur hmun a omanga tichuan a thlang hring a hi green zone le walking trails turte ani a helai hi chu green area liau tur ani a chuan a chhak dewa son multi story car parking tur mun a om le bokanga tichuan a sir ber a pol so open amphitheater tur ani a tin tuna kan om mek na lai helaya a pol lian a heritage court kan ti mun hi ani amalte te in hi kan kal thok don nia next hi tuna kan han soi fia tak thuak te kha ani a he 3D view tian a hriat thiam theile zol mai theie next please ti chuan am hasabera chuan kan project sang te kha an thir thuak ila pakhatna chuan heritage court kan han ti hi tuna kan om mek na mun hi ani a he mun hi structure enge mozat om sa chung te chu von that le siam thar ngai then khat te anni a helaya hianin building om sa paruk thia tur a oma tin abak pariat restore tur chei that tur a om boka he project hi PWD department in an thok tran mek to a project cost hi 13.18 crore ani a he mun hi ruah man na chuan kan soitak angkhan building paruk hlui enge ni heritage building ni lem lo ang chi ho kha thia turani a ti chuan pariat che that tur ani dona he huna hianin kan mizo culture kan mizo zia tar lang thei tur display na tur mizo heritage gallery te a omanga in digital interpretation kiosk digital screen mga information kan impact he na tur roman na te siam tum mani a tin open exhibition spaces an tia helai munrem chang la ya hian open era exhibition nei the na tura space te siam tum ani a chung te chu roman na chuan block li vela thenshan ni in block pakhat za som panga square meter zela zawin exhibition space thatak nei thei tura ruaman ani a tin chu baka chuan a hmun chei moi turin stone pavement te landscaping te tin thing le mau moi thei ang ber tura cheya ruaman phun tum te po ani a tin zan lama zan thim noya eng moi taka pechuak thei tura aesthetic night illumination provision tepo datum ani nge a tin chu ba kha chuan restaurant mi somnga arwala thu thei na tur azau siam tum ani a tin multipurpose hall za som square meter za som riat paru ka zau a om bokanga tin chung te chuan mi pale mi chetana toilet in thiar na sangte ani don boka tuna he kan han thut khom na te po hi he aya moi le nuam zoka cheya mun rimchang thazoka ruangman ani don ani tichuan adot le hian vanapa hall tur kan hua vanapa hall hi
competition mga design ti turani helai asil dinglam hikan enchuan vanapa hall project hian component pahi oma a component pakhat na chuan open area park kan ti mai building sira chei tur kha chu chuan thut muan na tur mun tholrem chang te tin no pang anin fiam lim theina tur te tin hoi vel tinuam tu le amun chei moi tura landscape design moi tak siam te kalvel turin kalpona tur pathways te chi sang sang khang kha ruam man tum ani tin avana pa hol tak taka hianin floor pathum motor park theina tur ruam man ani tin main hall hi zau tak hall zau tak mi sang mi leng tin atlem zok accommodate don poa siam rem mai thei tura partition thei tura roman na siamin chutiang chuan main hall zau tak nei tura ruam ani tin auditorium mi zangaleng ombokanga lecture hall mi zaleng tin boardroom meeting le enge mo poimo te hanti theina tur mi somngaleng ombok do na hi a concept ani hemi mang hian architect thiamte kan nei te somin design competition buat sai tur ani chu design competition chu voina kan chief minister zom takin he program a hona a launch rual hian registration a in hong ngal do na chu stage ni in akalanga kan design competition hi a concept design submission akha registration a in hon rual hian an hanti anga tin consultation te kan han nei nga participants te ne ti chuan so ruam manna mangson vanapa hall tur hi an thiam ang tokin kan mi thiam ten in ti siak na mangin an ron design do na ti chuan chu an design concept chu jury ten judge ten an lo en dikanga chu me ni som ni pakua winner puan tur ani do na han soizaw lek ta ila he competition pakhat na te hian he vanapa hall enge ni DPR siamte consultation work akha an thok do na chu alom mantur ani anga chuba ka chuan theipatop chu a design ronti athazwal pathum te kha lom man pek ani don bok ani next tichuana dot le chuan upgradation and widening of roads the project hi awma hi PWD na an tho tur PWD nuaya om tur ani he project hi crore som ni pathum man ani project hi tran thei mai turin sanction po mu to ani thalaka kan huang hian enga in rin hi post office atanga bazar bung kon thlinga a stretch laia hian hi main road tuna kan man me ka hi ani hi meter som palia thui zawin siamtum ani tin apol kan hula hi zodin kwalai ani hi meter sari azawa improve tum ani boka tin asen kan hua hi kan thlanga hian bypass road akaldona nichena kan hansoi angkhan heta post office atanga kalin main road bypass theina tura alternative road hi omin tuna BCM koshan biak in dinla ya hi achhuana tura kan be sei ani chu tuna hian koshan hoten en po indorin anni po in athupung chuan min phal sakin kan rot na te min pompui to a hrual mum na kan la nei to na pathian khongai na zara tluang ta kan ti thei po kan be sei nge ani next Aizol Square project dang pakhat le tur hi Aizol Square ani square hi helaya asen kan muang hian a location tur hi tuna kan thria thiam dan tura chon bazar bung ko na tanga ron in tran tur hi ani isina kan han soitak angkhan solai bazar bung ko na tanga ron phei bypass road lo chu an tur chhaka son enge mozat
in ding sa te awma chung te chu kan be seina chuan acquisition te nei thei turin chung lai a chuanin kong kalin ti chuan tunak kong omsa nen in po kwalin helai hian square moi tak nei thei turin be seina le ruam manna nei ani a hei hian motor he ta zo dinaron in tran kher ngai lowa anai zo ka in tran theina tur ruam manna te siam ani a tin chu ba ka helai square hi khopui ti moi tu tur kan khopui mel ti dang lam dor tu tur ni ani awangin hem hun hi tiang hian du taka ruam manna siam ani a hemi paltlang tur hian pol then khat tele mimal in le lo engemaw zat acquisition tura tuna hian ruam han me kan ya tuang taka kan kal thei po kan be sei nge ani next police outpost helai hun hi Lammual area ni china kan soita kan khan project sang mipuina kan momo project poimo tak tak te ba ka public park te ani dona wangin security le safety kha concern poimo masa te zinga mi ani a chumi petur chuan police outpost hi ruam an ani a solaya kan hriat thiam thei dan tu chuan solaya asen kan han mu so heta south gate or north gate zo ka tanga lu thla ka thlang deuh maya khwan police outpost hi da tum ani a hi tuna hian a DPR te ruam an tran mek ni in a concept design chu PWD architect ten an pe to a relote a DPR pe thei turin kan be sei ani 33 kV GIS substation power and electricity department substation tu rahi bypass road kanti khami thlang dewa khan tu na asena in chubial munason aomdona a substation tur hi DPR te po pe fel to ani a substation big ngau hi crore som ni pani le noi som thum paruk man ni in tuna hen sanction po mu fel to ani na tran thoi thei tura be se ani tin hi ba ka hianin kan ngai thak tak angin Lammual chu kan project sang te tin kan park te khang han ti en na turatan khan Lammual chunga power supply network pe thei turin project dang asan pa in nei ani boka chu crore kwale noi ni ani kha tuna hian DPR siam me kan ni sanction po kan hu to nge relote na tran thei kan be se nge ani ti chuan helai kan huang hian Lammual playground chak tlang remchang la ya khianin PHE reservoir tur ruam han na siamani a hi a DPR te po pe fel to ni in sanction mu to ani nge he PHE reservoir hi 12 lakhs liter capacity ni tura ruam han ani tin tuizem ani satli ringot lowa thalaka kan huang hian in khel en tur te po an thut theina tur remchang te tin han hua moi ve shim turatan te tin park angring dewa mipuina an len vela an man tangkai thei tur integrate ani tuizem ani mai pa ka mini park te po ani tel don po kani he po hi sanction mu to nin na tran thoi thei turin kanin ruam han mek ani dotle nichena kan soita gang khan parking space tur hi mun sang oma kan ngai thak tak nichena vana pa hol bul parking space tur kha oma kita number 3 kan han ti khi ni ti chuan abula khian two wheeler parking omdon boka number 2 in ako hi ti chuan sota number 1 so asan pa parking multi level parking tur ani hengte hi pakhat chu vana pa hol rual khan a concept le a design te ti ani anga asan adang pani te hi asan pa DPR te ruam han tur ani don ani next please ti chuan public park hepo hi ahma vana pa hall kan soito bula khan public park pakhat omanga ti chuan heta zodin bula kong le kong inkara khan public park space nuam tak
rong man na siam mek ani a laya thalak an huai kan huang hian hi tuna mandir le war memorial mun tur public park atana transform na tur rong man na kan mitla dan ani tin open amphitheater kan tia kha bypass road ton tir heta post office rang lo chuak phei thlang a hian a om dona lai thala ka kan han huang hian he mun hi thil function han ne na turte enge mo han ti khom na turte adu te tan chuan concert te naw deuh han buat sai na turte po anianga tin thren khat book release nei du te tan poa khatianga function sang sang nei theina tura tan khan open air ni boxi khothlir nuam boxi open amphitheater nuam tak rom man na siam tumania hei hi a concept te kan nei to a relote a dpr te nei thei turin kanin be se ani adorle hei hi viewing deck ani a bypass road thanga tuna allocation asena kan tarlan namuna khian bypass road mangtu ten veivak kal ten khotlir na tur mun nuam tak an nei theina tur ro man na siam ani tin green zone and walking trails hi nichi na kan hantar lan tak ang khan bypass road thlang a mun ol la ya hi ro man ani a helai muna hian zing le tlai lama exercise la a kal du te tin mun engeni mun theng thonwang mun thol pandu te khatiang ho ta na mun remchang green space le walking trails te rom hanani a he kan lammual mun tinwam tu tur te zingmi ani bok ani ti chuan voina aizol ko pui che thanna lungphum lu kan lungphun kan phun tur atana kan early bird projects kan hanti tak ho akha amasa a project kan han tho mai thei tur sanction kan mu to ho akha heng te hi anni a pwd project tur hi ichina kan ngai thlak ta kan khan heritage court le widening of road le bypass road akha ani a hei hi saski part 10a le part 4 noya sanction mu ve to ani a tin pne ina an tho tur 33 kV GIS substation le network Lammual sunga power supply network akha saski part 11 le part 10b noya sanction muto ani a tin phe reservoir turakha saski part 10b noya crorli sanction muto ani boka hengte hi natran mai thei to tura rom man na om ani a tin aizol square hi sanction muto tho ani a hi baptist Goshan biak in relocation hanti ngai te tin land acquisition ti ngai te laom awang hian tuna han tran mal bor thei ani lo deu na lai om mai theia ma se chung te po chu ti fel thoi be sein relo te chon tran thei tura kanin ngaya tin khang baka khan kan tar lan ta ang khan competition hi voina hen kick off ani don boka chu kan early bird project te zingami ani a voina tang hian kan mithiam ten vanapa hall design min transak don ani hangte kha voina report kan han pek thuak thei te ani a khang report te kha tuna hianin video presentation toite nen kan han thualanga hian a video walk through alan dan tur atak tak ni chi aloma sela arwang am a ang thei ang ber tura kan engineer te kan architect ten an ruam han tuna hian kan clear ho don nia kalome
Tuna kan here Homek hi Lammual master plan walkthrough video ani. Tuna hian proposed bypass road ang Pimeka. Ki sarong vela na chwa na tulungan. Malahi Aizol Square ani. Tuna hian Rithama Street Road kantor Pimeka. Ilahi Mandir area ania. Ilahi PhD Reservoir Colony. Amen. Ujungku kalau yang director ini yang dia nak Pacific Region Steering Committee semalam bukan saya.